uyu munsi ubu tuvugana aho wicaye ushobora kuba utarigera ubona ayo mafaranga ngiye kukubwira atunzwe n'umukire wa mbere ku isi. Ese Elon Musk bivugwa yuko yaba yarungukiye iyi tiriyoni imwe, ni amafaranga atajya ajya mu manyarwanda, bivugwa yuko ashobora kuba yarayavanye mu ntambara hagati ya Iran na Israel na Amerika. Ese koko nibyo? Reka turebe byinshi bivugwa kuri ubu butunzi bwa Elon Musk, aho bivuga yuko yujije tiriyoni imwe ni biliyoni igihumbi z'amadolari. Ayo mafaranga ntabwo ajya mu manyarwanda, aho benshi baje kuba bakikanga bakavuga ibi bintu ntabwo bibaho. Tugiye gufata abantu batunze amafaranga bose ku isi babaherwe, tukamanuka stage ya mbere igizwe n'abantu 10, dushobora kuba twasanga kugira bagere ku byo Elon Musk agezeho mu mwaka 2026 bo bizabatwara imyaka 100. Kuko busanga abakire benshi bakiri muri za miliyari 300, aba ba John Bezos, aba ba nyiri Facebook, ba nyiri Google. Kuko busanga abakire benshi ku isi ubundi bafite ibigo bagiye bayoboye, akenshi ibyo bigo bikaba ari ibigo bundi bicuruza ibintu bya internet. Ariko Elon Musk we akaba afite n'ikindi kigo cyitwa SpaceX cyangwa SpaceX gikora ibyogajuru, gigakora ama missile. Ariko si nibyo gusa, aba bakire baba bafite n'ukuntu bo bakora ibintu byinshi by'amadiru, ugasanga hamwe na hamwe amafaranga yabo ava mu maraso, aho uzasanga intambara zibera hirya no hino ubundi arizo bungukiramo urebye ahanini. Reka turebe Elon Musk mu mwaka 2026 ibintu yakoze byakurwa n'abakiri 100, byakurwa n'abakiri 10, ibintu agezeho bakaba babigeraho mu myaka 100. Ni ibintu bidasanzwe, kuko niwe mukire wa mbere ubu ngubu ku isi uriho, n'umukurikiye ntabwo amugwa mu ntege. Kuko urebye ubutunzi bwa Elon Musk, ubutunzi bwa Elon Musk ubundi bubarirwa muri tiriyoni imwe ni biliyoni igihumbi z'amadolari, zikaba zitunzwe n'umuntu umwe. Elon Musk umutungo w'ubundi bawugereranya n'umwami wa Mali, Mansa Musa. Mansa Musa yari umwami wo muri Afurika, aho yari akungahawe kuri zahabu nyinshi cyane, aho yigeze akora urugendo akajya hari abasilamu bajya i Maka. Ahantu hose yanyuraga yagendaga anyanyagiza zahabu azimena mu baturage abashimisha. Yari agiye mu rugendo rw'amahoro i Maka, ahantu hose agenda hasiga zahabu. Agarutse ari kuva Maka kuko yakoresheje nk'imyaka 2. Iyo ni inkuru ivugwa y'umukire wabayeho, ubundi nta n'undi muntu bamugereranyaga. Havuyeho umwami wa Israel wakurikiraga yari Mansa Musa. Uyu Elon Musk bakaba ubu ngubu bamugereranya na Mansa Musa ubutunzi yari atunze. Mansa Musa yaje kuba yagaruka asanga ahantu hose yagiye anyura zahabu yataye agaciro. Ahandi ushobora kunyura ahantu ugasanga nk'ikiro cya zahabu ugasanga kigura nka miliyoni, za zahabu noneho zaguraga miliyoni ukikomereza ukagenda uzibasigira. Noneho yagaruka agasanga za zahabu ya zahabu yaguraga miliyoni, tuvuga urugero ni nk'ikiro cyaguraga miliyoni y'idolari, aragarutse asanga ikiro cya zahabu cyaraguye, nyine yataye agaciro. Zahabu iri kugura nk'ibihumbi 100. Ibase ikintu cyaguraga nka miliyoni y'idolari kikaba kiri kugura ibihumbi 100. Icyo gihe yabasabye yuko bamusubiza izo zahabu akabaha ibindi bikenewe, kuko we yumvaga ari kubakiza. Ariko izo zahabu ubu ni ukuvuga ngo ikintu gifitwe n'abantu benshi nta gaciro kiba gifite. So urumva ubutunzi rero Mansa Musa yari afite, ukahita wumva n'ubutunzi Elon Musk afite ubu ngubu. Bikaba bivugwa yuko mu mwaka 2026 ahazaba yigejeje nko ku mwami wa Israel Salomo mwene Dawidi. Mwene Dawidi bivuga yuko yari afite ubutunzi bwinshi, aho wasangaga abagaragu biwe banywera muri zahabu, barira ku masani ya zahabu, ibintu byose ari zahabu, n'intebe yicaragaho wasangaga ari zahabu. Uyu Salomo yabayeho mu gihe cya mbere ya Yesu, mbere yuko Yesu aza muri iyi si. Bivugwa yuko yari umukire cyane, afite ubwami bukomeye, ari n'umukire, afite ubutunzi butangaje. So Salomo ubundi ni umuntu utapfa kugereranya na Elon Musk. Ariko Elon Musk bikaba bivugwa yuko mu mwaka 2027 na 2028
azaba afite ubukire nk'ubwa Salomo. Uyu Salomo afatwa nk'umukire wabayeho ku isi, abaye mu bwami, abe no mu bantu b'ubu ngubu. Ubundi Salomo abarirwa mu butunzi bwa tiriyoni 2, ku butunzi bwa afite 1/2. Ubundi Salomo bamubariraga muri tiriyoni 2 z'amadolari. Ubu ngubu ubutunzi yari afite babubarira muri tiriyoni 2 z'amadolari. Ubu Elon Musk yamaze kuba yakigerera mu ntege za Salomo, aho bivugwa yuko uriya mwaka ashobora kuzaba ameze neza nawe afite amafaranga nk'aya Salomo. Ubu Elon Musk asa nk'uwakoze ibitangaza, ariko ntago asa nk'uwakoze ibitangaza, ahubwo ko yakoze ibitangaza. Kuko mu myaka 5 yashize, bundi mu myaka 5 ishize, abakire 5 ba mbere ku isi bababariraga muri miliyoni 200, muri biliyari 200 z'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga ngo mu myaka 5 izakurikiraho hazaza ufite miliyari 1000. Nuko kwizera mu myaka 5 izakurikira mu bazaba bafite miliyari 1000 ntabwo wabagombaga kubyemera. Ubundi Elon Musk avukira muri South Africa, hano muri Afrika. Abantu benshi ushobora kuba wibaza ngo ubu butunzi yabugezeho gute. Ubundi mu myaka ishize 6, 2020, ubundi Elon Musk ni ukuvuga ngo 2025 yabarirwa muri biliyari 400, ariko ubu ngubu yamaze kwikubamo 2 umutungo yari afite. Aho bivugwa yuko ubundi ubutunzi ubu ngubu afite bushobora kuba buva ku ngororano ya Donald Trump, aho Donald Trump bigeze kuba bashwana, ibintu byabo bikajya ku karubanda, ukabona ari umugabo uhangana n'undi. Trump akajya ku rukuta rwiwe agatuka Elon Musk. Elon Musk nawe akajya ku rukuta rwiwe rwa X, urwahoze rwitwa Twitter, ubu yararuguze n'urwa Elon Musk yahise yiruhindura n'izina ahita arwita X, ubundi mbere yari Twitter. Uyu Elon Musk ubundi yagiye ku karubanda nawe aravuga ngo njyewe perezida wa Amerika mufiteho amakuru. Ubundi bari bashwanye ku buryo bukamije, aho ushobora gushyira amakuru yiwe hanze ajyanye na fayiro za Epstein. Epstein muramuzi, ni wa mugabo n'ubundi wavuzwe mu minsi ishize, umugabo wagurishaga abana akagira ikirwa bajyanaho, bamwe na bamwe bakagenda bagiye gutanga ibitambo. Ubundi Elon Musk ni iki kintu yabwiye Trump agira ubwoba, kandi bari inshuti. Uyu Elon Musk ni nawe washoye akayabo ka miliyari 200 mu matora ya Trump. Uyu Trump ashobora kuba atarabirengeje amaso, akaza kuba yazirikana benshi, akaba ari nako babyanariza bakavuga rero Trump ashobora kuba yarabitekerejeho umumaro Elon Musk yamugiriye, akaba ubu ngubu yasubije amaso inyuma, bakaba bari gukorana. Aho Trump yaje kuba yanatangaza ngo nta kibazo kigirana na Elon Musk. Icyo gihe ibintu byabo byameze nk'aho bihoshejwe, ibintu byabo biracecekwa, ariko babajije umuntu wa sekretari wa Amerika, minisita wiwe aravuga ngo Elon Musk yasuzuguye perezida bihagije, nta mwanya agifite muri kongere ya Amerika. Kuko n'ubundi Elon Musk hari ikigo Trump yari yamushinze. Icyo kigo n'ubundi cyari kiriho ari icyo kugenzura ese imishinga Amerika ishyiraho ntabwo ibangamiye abaturage, cyangwa bakaba bareba imishinga igihugu kiri gutegura, bo bakanaliza bakareba ahantu bizagoranira cyangwa se bikaba byagiraho ingaruka mbi ku gihugu. Iyi ntambara rero ya Iran, aho babihuriza n'ubutunzi bwa Elon Musk, aho usanga iyi ntambara n'ubundi ya Israel na Iran na Amerika bishobora kuba byarazamuye ubukungu cyangwa se umutungo wa Elon Musk. Ati gute? Ubundi murabizi intambara iri kuba, ibintu bya peteroli bigenda bizamuka, ariko ku rundi ruhande Elon Musk we imishinga yiwe akaba ari gukora izi modoka za hybrid, izi modoka zikoresha amashanyarazi. Ubundi akenshi niho akunda kuba afite imigabane myinshi yiwe hagati ya Tesla. Tesla ni uruganda rukora imodoka z'amashanyarazi, cyangwa se
uruganda rwo rukora ibyogajuru SpaceX kuko narwo ni urwiwe. Bikaba bivugwa yuko niba peteroli yarazamutse cyangwa se esansi ikaba iri kuzamuka bitewe n'intambara, abantu bose baguraga za modoka zijyamo esanse cyangwa se zijyamo benzine, kuri bya bintu byose bikomoka kuri peteroli, ntabwo ba bantu bari bwongere kuba bagura za modoka zikoresha peteroli, ahubwo ikintu bari buze kuba bakora baraza kugura za modoka zikoresha amashanyarazi. Ugasanga ubukungu bwa Elon Musk, ugasanga niwe muntu washoye muri ibyo bintu, afite inganda hirya no hino, abe mu Bushinwa. Utazajya wumva ngo izi modoka ngo ziva mu Bushinwa, ugire ngo izo modoka zakozwe. Ibyo bigo n'ubundi aba ari iby'Abanyamerika bikorera mu Bushinwa. Ibyo ni ibintu ubundi biba bisanzwe bibaho ku banyabizinesi. Ugasanga ikigo n'ubundi ni cy'Umunyamerika ariko gikorera mu Bushinwa, ugasanga ni nacyo giproducinga amamodoka menshi kurusha n'igihugu cye yavukiyemo. Nyine baba baragiye mu bintu bya bizinesi, kandi koko Amerika ibyungukiramo n'Ubushinwa bukungukiramo. Ubundi ibihugu iyo bikora bizinesi cyangwa se imishinga yabo niko babikora gutya. So bikaba bivugwa yuko Elon Musk yungukiye amafaranga ye yose muri ubu buryo. Reba hasi urebe ko wakoze subscribe, ndaje tubane 5 kuri 5 nk'ibisanzwe. It's your boy Kelvis Bro. Ciao ciao.